Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Yes. Aleluya. 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 Gloria a tu nombre, Señor, oh Dios. Aleluya. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Y alaba santa, alabacete. Aleluya. Ora santa, alabacete. Sí, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Tata, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Mm. Aleluya. Ora basete. Maru, maru, buen día, hermano, tú. Aleluya. Sí, Señor. Mm. Aleluya. Gloria a Dios.
Erebesia Taraba Santo. Aleluya. Sí, Señor. Stephen, muy buen día. Miro más de más contar. Contar con tu cosa. Ser anciano también. Santo también. Contar con tu cosa, hermano. Dios ministra nos ande mente que. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria, aleluya. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Mm. Gloria, aleluya. Maro, bom dia, meu irmão, estima. Ministério me bendicionar live. Turma ainda. Riba Facebook, YouTube. Nós está live. Bendicionar a cada que todo conosco mente que Tata Santo, danke, Senhor. Danke, Tata, oh Deus, Tata, para 22 de julho que é 22 de julho, Senhor Deus, quando nós todos vinimos juntos, Senhor Deus, tem unidade e uma coisa, Senhor Deus, para começar nos dias com amor. Tata, oh Deus, Papa Espírito Santo, Pai, tus tilante, Senhor Deus, Tata, e nos dias, lo tá bendicionar, e Tata, oh Deus, coloca de todo aspecto de nos vidas, Senhor, de nosso trabalho, de nos casos, todo caminho que nós temos com o Espírito Santo, que por meio que nós passamos, Tata, nos alantamente junto, por meio que nós assim busca bocar e na futuro, no glória, Tata, e Tata, oh, passamos, Tata, é dieta de abo, tudo custa de abo, e Tata, bota merece tudo, no glória, danke, Tata, oh Deus, para nos vida. Danke, Tata, para vida nos une, nos requerina, nos casa, nos esposo, nos casar, Tata, nos trabalho, Tata, tudo o qual não conhecemos contigo. Danke para tu, Senhor Deus. Tata, la dia que, Senhor Deus, por vontade continuar e vai nos dilante, Tata, e tudo o qual que sucedido, Tata, danke para mim mesmo, como pastor, Elton Yans, do Ministério de Bendição, danke, Deus, me casar, profeta Zoraida, danke, Tata, Deus, para mim. Danke para nos vidas, nos matrimônios, danke, oh Deus, Tata, para nos unir, nos netos, não. Danke, oh Deus, para tudo coisa que tem que oh Deus, dia a dia, danke, oh Deus, para sanação de meu povo. Danke, Tata, oh Deus, para sabedoria, conhecimento, profundidade de boa palavra, tudo coisa de abrir em nome de Cristo Jesus. Viram, lá que nos vai dia tremendo, bendicionar, aleluia. É dia tremendo, alabanza tremendo, de presencia de Dios, está turcos, no está Dios, prometo turcos, de Dios, como turcos, nada de nos mes. Amén. Gloria a Dios, aleluya, y bon Dios kita, danke Señor Dios, van pero aleluya. Danke Tato Dios. Bajo presencia de mente, que aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ministrar a vos, pueblo, Señor, oh Dios. Camino de hambre, tu ser, lleguen a tata, aleluya. Deme aquí, Señor, oh Dios. Danke, Señor. Lobo escucha aleluya. Sí, Señor. Shanek Mati, Dios bendicionamos, Sandra Adamos, gloria a Dios, todo recht in der. Spreek de mensen, Heerlen, aleluya. Dios bendicionamos, humana, junto. Mente, oh Dios. Tipo grandeza, tipo aleluya. Pisando. Danke, Señor. Tremendo, potata, tremendo mesmo, potata de mente, que aleluya. Bota Dios tremendo de mente, que aleluya. Aleluya. Danke, Señor. Gloria na bo, o rei riba tu rei nang. Aleluya. 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 Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Gloria na bo nombre, Señor. Oh, Tata, ministrar na bo pueblo de mente aqui. Ordem-nos, Senhor, oh Deus, para preparar-nos para tal porta. Aleluia. Para entregar mi vida. Gloria a Dios. Sí, Señor. Es un que crea a mí. Lo guarda. Aleluya. Con cariño. El oro. Oro vos son toro de día, tarababa, soto, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Quita aleluya, de bocaste mente aquí. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria namire. Ura baseteria la ba 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 ba. Mi que canta. Oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Mi que canta. Canta aleluya de bocas de mente. Ora ba 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 seteria la ba sonto. Ora ba 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 la nos adoramos Dios. Adoramos Dios, adoramos Dios. Adoramos Dios. Espíritu Santo, adoramos Dios. Welcome Espíritu Santo, pasamos a começar com oração personal, com peça que para encher-lo da vida de bocas, anga lang presentar na mesa de bocas. Llama Dios, tanque pedia, alabamos Dios, glorificamos Dios, aleluya, sí Señor, aleluya, tanque tata. Oh Dios, aleluya, poderoso votar Señor, gloria a Dios, sí Señor, gloria aleluya, que está aleluya de bocas, que canta, aleluya, sí Señor, nos canta aleluya Señor, oh Dios, tanque Señor, tu mano guarda, tormenta, ministério de bendicionar, nuestra live para YouTube, live para Facebook, de chalumos, de champions, de sector, para nuevo, aleluya, adoración, alabanza, después de pedir, oración personal, después de palabra de Dios que ministrar, Dios que habla, día, aleluya, también Dios los tres, la parte, también Dios los tres, que no nos permite Dios dar, oración por el prójimo, por la bendicionar, por aquel que está, Dios su nombre, antes de todo está, que corazón y intercesión, también por la puta, un otro, delante, começar um pouquinho para trás, um outro, mistério a palavra de Deus, um outro pouquinho mistério, sua alma necessária de Deus, para poder delante do trono de Deus. Amém. Al total. Mas Deus diz em boca Joshua 42 versículo 10. Kutur ko Joshua, ang queda de oração para poder crer no ser humano tua. Atau Dios bendicioné, todo lo cual ku era sin kusiraya, amén. Todo lo cual es el doble porción. Atau tapi seguro que usted grita aleluya a Dios, aleluya, van grita aleluya, grita aleluya, aleluya, grita aleluya. Bekas kita bukan apa aleluya, terlengga divino, é comunicação com Deus vivo. Começa a mencionar o nome de Deus com bom de tratar, que classe com antepassados sa kanang Egipto, assim maneira a oração de Daniel ang tratar engrandecer Deus o nome, problema com turcos, e a metade que pedia, e a metade que para princípio, e a metade para tudo, para o bem que feita na tirada na por anga ang sumiba, para o bem que verdade, para o bem que posto, para Deus mais profundo de sua vida, aleluia, glória a Deus, sí Señor, aleluya, oh Dios de gloria, canta aleluya de bocas, canta aleluya de bocas, canta aleluya de bocas, canta aleluya, nene mo está colocar o solo aqui, aleluya, na Dios, sí Señor, grita aleluya de bocas, vamos a ser mencionado, Dios de bocas, aleluya, gloria a Dios, nos canta, aleluya, sí Señor, gloria a Dios, profeta Zoraida también, aleluya, esta voz, Janet Marti, profeta de Sandra Adamas, nos tem Steven Ansano, nos tem Tera Ansano, nos tem Kenneth Mackay, Holanda ako may sa set na kay Holanda kompleto. Ministério de Bendição na Holanda kompleto. Por show, Aruba, Bonero, Samara, Surta, Urubu, Bonon. Tenho na íntegra que humano. Vamos para uma parte do ministério. Aleluia. Algo novo Deus começar, irmão. Aleluia. Kita aleluia de boca. Aleluia.
Canta que está aleluya boca. Aleluya. Gloria a Dios. Canta aleluya. Y Señor, quita aleluya boca. Thank you, Dios. Thank you, Dios, por adoración, por adorar, por glorificar, por de unidad, me acuerdo. Thank you, Señor, Dios, data por presencia. Thank you, Dios, por angelan que comisaba. Paso, thank you, Dios, data shelo kahasi. Thank you, Dios, por comunión, relación íntimo con los cinco, Dios, data. Thank you por comunión, Dios, data, que nos importa. O evangelio de ministrar tormenta, tordinos. Y el que viene nos yuna, nos nieta, Dios, turco, pero ante nos. Thank you, Dios, por cada uno, Dios, data, Dios, comprende tu ainda, pero solo dia tem que trocar, tu lembra tem que confessar, Dios, ora mira que como asno, ora não dormir é transformação que abre nos vida, tata thank you, Dios, por nos ser glorificar e engrandecer tu ainda, thank you, Dios, poder também de amor, thank you, Dios, dar glória a Ti, thank you, Dios, nos pan de cada dia da tua presença, thank you, Dios, da voz from the beginning, for the princípio, for the turcostado, começar, aleluia, glória a Deus, papapia, Dios, nada diente, pero me dice que está glorioso, me dice que está bendicionado, me dice que está formentado con los turcos juntos, Dios de unidad, tu acuerdo, tu aleluya, de boca, aleluya, con el Espíritu de Dios. Tu apresentar de mostrar, Padre con Dios que tiene mostrar, que Dios abre los Dios a ver si me está poniendo delante del trono, a ver si me está quedando con la mañana, ahora me queda libre, me está Dios ahora que mostra acá, ahora que me queda para más da verdade, tipo tempo de gozar, tipo tempo de estar em falta, olha a ajudar me em falta, quando me dá passou para me que eu se me queda ao resto profundo, Deus. Ando Dios que vai profundo, basta no pé de ti. Tawe tawarne, tawarne de porta. Quando que nos dice, anga está para, Jesus está para, em revelação. Não tem evangelho, está para, em revelação, de porta. Mas o que turcoscava, bota sa turcoscava, está para, em revelação, de porta, de último tempo, mas o que está por baixo, bota clara, acaba. Ofta de gente se batendo com o poder de Deus. E daí de nos fazer tudo de Deus, mas você acaba da gente para tocar muito profundo, da gente para botar seu instrumento, da gente para botar sua glória, da gente para ministrar caminho como está, mas nunca tem tanto chega, nós somos servidor, nós todos nos consta a Deus que vive caminho profundo, da gente que está batendo porta, revelação 3:20 esta parte da porta, anto é que cena tem bocar, quando eu acho o 24:5 de vida, comunicar completo no Filho do Senhor. Outra frase esta partida no porta, tudo ainda. Então, esta partida, esta que parte para tocar. Daí que dia é tempo apropriado. Daí que momento apropriado. Mas o Bíblia diz que Pedro, capítulo 3, versículo 6. Não, Pedro, capítulo no se Pamilo seguro, Pamilo papi ko, Pedro capítulo 5, versículo 6. Pedro capítulo 5, versículo 6. La que gloria de Dios va. Pedro capítulo 5, versículo 6, esta misa, sometemos mesmo de mancha todo-poderoso, anto ele alçava no tempo apropriado. Esta parada importa tabate, anto passou no tempo completo, vai poder alçar, para poder ter tempo apropriado, aonde que sabe o minuto. Turcosta acaba aqui dentro. Santo, santo, es gloria de Dios hasta trabajando en el bocado. Es gloria de Dios trabajando, teniendo adoración, paqueando en la presencia de Dios.
At pisando Dios, lo cual como Maneirong punta nada más bien. binakunsed Yung momento ni que awa, nos asina mi teetim, nos teesanto alma, ng tingset kung apasak sa kalbaryo ka ba ang kolo ka karni, grabe karni inang. Tak kita do Dios pa nos karni kasi clavar a cruz. Dato ko ng momento mente que nos resucitar. Tempo presencia. Dato Dios ministrar de nos vida. Papia con nos. Por gloria la que paz, Señor, oh Dios. Dato Dios por nos te solo como está, como que por nos está completo de nuestra presencia. Aleluya, Señor, oh Dios. Oh, tanto Dios, Isaías Wanga, bendicionado con aleluya, Filomena Bernardina, gloria a Dios. Marisca Abraham, Filomena Bernardina, del Elder, aleluya. Filomena Bernardina, Elder, bendicionado. Marisca Abraham, del Marisca Guarda, no se guardaba dia 25, já sabe que vai ter. Bimba por receber honor, bimba nos resta povo. Aleluia, Isaías, bendicionado, pero Marisca Abraham, guarda. Bini po nos resta povo, Filomena Bernardina, contava, também já sabe que taga nossa. Basta guardava nos resta povo. Personal, por fim, nos tapot. Carboro manang, da piapa ay nos tuta mira outro. Nos Over 24 ay nos tapin outro. Esta crece. Outro ano sila na ako magrande. Amen? Kaya awak ikikosta 13. Wak pa po santay. Filomena waba po tayo si Popel. Gloria a Dios, sí Señor, y gloria de Dios tabando, hermano. Y gloria de Dios tabando, aleluya. E conosco me passa duche. E o bautismo, como digo, protegendo que eu batizar, filho com aleluia. Filho com não para batizar. Naman namin ko na kaya ex pa nang batizar. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Nos quemaste, vos, Señor. Te reveía, Baba Santo Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria va. Nos Aleluya. de vos. Sí, Señor. Arriba mí. Aleluya. Awe angelana su presencia, angelamos Señor. un show baribabo y llenamos, con nunca más lo botamos después Yahweh, la que gloria de Dios transformamos y cuando mira, manera que va a botar, pese awe alzamos voz y pidie un show de Dios, baribami. Lagi bari babo, la presencia de Dios está caminando botai, permite Dios ministrar. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Dan kita, Dios, por nos humano de mente, quiero man saner. Saner, botei, aleluya. Gloria a Dios, date mente, que Señor, oh Dios. Date mente, que Señor, oh Dios. Y dos, y yo, Señor, oh Dios. Dos, data, charazón, Señor, oh Dios. Também de olho do coração a cuerpo. Oh, tanta maneira de turma ainda, Senhor, oh Deus, é compõe perto, ejército de Deus. Nos padres, Senhor, oh Deus, como guerreiro na turma ainda, para nos generação, para nos unir, para nos mesma, e nos romana, tudo ser querida, como nos cristianos, tudo isso sobra, o nega tem que confessar nos cielos, que ando em grande Deus, o nome, o data, tem nome de Yeshua, que nos turma, nos tem com essa, é que nos chamamos, aleluia, glória a Deus, tanque para o Espírito Santo, tanque para o Espírito Santo, que que Senhor, oh Deus, dado Deus, que dá conosco, ser humano, tudo para tu parte cada dia, para ter a presença, Senhor, oh Deus, em grande Deus, na altura, no de glória, você glória, Deus, dado Deus, para começar, Senhor, oh Deus, para começar somente, assim que, oh Deus, dado no de glória, você diz, quando aba vai purificava, sul tiro da bendicionar, sul tiro da criato, o Espírito Santo, oh Deus, de glória, nos todos bem com isso, gritando na boca, Deus, para mencionar parte, que para me chamar, de família Francisco, vida e saúde.
Tanque Tato, mo voluntad de mente, que tremendo, toco damos gloria. Tanque, oh Dios, cutamos a ministra, oh Dios, Tato, Y cuta plenchi gente. di Tanque, oh palacio Dios, con sabiduría, alabanza. conocimiento, profundidad, y palabra. Aleluya. Por ser revelado en su vida. Tanque Tato, oh Dios, estamos con mis otros costos de gente. Tanque Dios. Bendicionada, Chanel de mente, que Pa Señor, oh permitirnos Dios, Tato, 30. cutamos de, oh Tato, cutamos de Dios poderoso. Con Cutamos de Dios, agradecimiento. Tato, oh Dios, lo cual quasi, en tu Pa corazón, prendemos en nombre palacio de con Cristo Jesús, alabanza. Señor, oh Dios, Tata, Pa reconocer ministra que de importa mente, que Dios. ministra, oh Dios, en tu arco de disculpa, Señor, oh Dios, Tata, sanación, autoposicionar, tan quitado, oh Dios, Tata, tu nada, nada, tu palabra, tu Dios, tu cos contativo, buscamos como te estableceremos subir, oh Dios, de momento que unidad tu acuerdo en tu corazón, Señor, tú lo vas a tener seco, aleluya. Un día tremendo, un día bendicionado de una bonita na obra ng mo cambian ang kupatakana protejado ni angel ng di Señor ko tabi ministra intertir mo tan kita tabi komunyon sa chat natin fema yung tiempo cada lugar o tata ko tako Señor Dios papi en su vida Señor tata ministrar en su vida Señor Dios especial todo dice de mí mi palo chais de vida santa de vida todo ko taron dice de nombre de Yeshua Meita bendicionaba vos nuestros más Janet, oh Dios, nos trae, oh Dios, de Cassandra. Sandra, aleluya, gloria a Dios, date mente que Sandra damos también dentro de así nos da Dios a comprender Orlando, oh Dios, nos trae todo junto espiritualmente, oración de Dios, ves, nos trae dentro de oh Dios, date cristianado, oh Dios, tanto Dios, tan quitado, oh Dios, aquí el Espíritu Santo de mi de mente aquí. Tanto Papa Sandra, tanto Sandra também, oh Dios, tanto guiado no Espíritu Santo, mas uma exato vontade, oh Dios, poder entre nós, de unidade, um acordo, oh Dios, uma palavra poderoso, nada bom, tritata tremendo, gloria a Dios, date mente que familia damos completo, un toque especial pasó para el Señor, oh Dios, amo de Dios Todopoderoso, lo cual como comienza nunca poca limitar, pero mente que Señor, oh Dios, tan quitada, o voluntad completa, que el Espíritu Santo, que Sandra te importa, el Evangelio de la ministrada en su vida, y el caminamento de un llega, Señor, oh Dios, estamos con mis otros cosas, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya, tan quitata, la voz va y ve camino que te lleva en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Santo Bukas, Sandra un día bendicionaba a Bukas, y voy uno mujer que no lo trabajo, Dios, un loco voy a buscar, no salve tu atrás, no está para irnos. Ministerio me bendición con fuerte, un confort grande, oh Dios, que con Yeshua, oh Dios, que me iba a ser un ministerio completo, dotado, un peletón, un escuadrón, oh Dios, de espíritu de verdad, nos turne, tengo como hermana, quando obrigada completo nos tapay hermo. Aleluya, gloria a Dios, dada voto tremendo, gloria a Dios, dada voluntad grande, gloria a Dios, dada voto quilla, nos dada, oh Dios, amo de chapter, aleluya, Yeshua Mashiach, oh Dios, actívanos, caminos usted está, a nos en grande se volvamos en kerna, caminos Stephen, pusieron anciano, con gaita, na que familia anciano completo, gloria a Dios, dada me inta, que tu me inta tremendo, humilta glorificar, humilta, Señor, oh Dios, humilta, humilta, trove, ma bendicionavo nombre, vayamos tanto, para lo cual no cubati, poder te digo, es gloria, digo, la ministrar, camino mantiene un porriero, ministramos sabiduría, ministramos conocimiento, ministramos Dios, dame el tipo de tu vida como pastor de campo, cada palabra te da que te pasa tu autoridad, cada cosa que das, oh Dios, la cumplir, pues, ángel, la gloria a Dios, dada, ministrar en su vida, cada cual que no por ahí, Señor, Dios, tú le fuerza que puede seguir cada de camino, fuerza, Señor, Dios, que puede seguir, Dios, trucoso, Dios, data, pues me estoy por amo de Dios, data, cállame, amo de Dios, cállame, piseo, Dios, con corazón limpio, aleluya,
Gloria a Dios, mi Señor. Ministra, oh Dios, tem un corazón limpio. Ministra, oh Dios, dado lo cual la puta decir cual quita fe de Stephen. En el nombre de Cristo, familia Ansano, familia América completo, está bendicionado, Stephen. En el nombre de Yeshua, Mashiach, aleluya. Gloria a Dios, Stephen, día bendicionado, Pablo, aleluya. Oh Dios, te gloria, nos tabay de nada, sé que nos lo marisca, Abraham, marisca, botei. Aleluya, gloria a Dios, Tata Marisca, Abraham también, oh Dios, Tata, que un toque especial de la mente, que en unidad de acuerdo, haciéndonos turta, meta pintanar. Pintanar en grande ese Dios, su nombre, llama Dios, tanque, paturcos, que la comisa que lati, de vida Marisca, que ya do Espíritu Santo, Marisca, sabe, sin que, oh Dios, la Dios te promete el gusto cos, engrandeciendo su nombre, de dentro honor y gloria, lleva en su casa, bendicionar, su casa, bendicionar, oh Dios, que te para firme, te cubrir, que sangre precioso, aleluya, gloria a Dios, Tata, Marisca, Abraham, familia Marcelina, tú, ta bendicionar, y si ven un toque especial en la mente, aleluya, un corazón limpio, puro, aleluya, gloria a Dios, Marisca, 20, que tiene tremendo, a tu bendición, aleluya, gloria a Dios, sabiduría y conocimiento divino, la te revela de vida, profundidad de Dios, da un tus ángeles que se viva llena, papi con Dios, te amo casa, ahora que muta de iglesia, no tu camina, pues con Dios, ando muta miros con humano, un tu cubo de unidad, pero papi con Dios, Marisca, papi con Dios tenemos tiempo, son nuestros mencionados, no por cada, delante el trono poderoso, el trono de gracia, el trono de sanación, el trono de bendición, el trono de turcos, el trono de Yeshua, el nanan, citana mandrecha data, aleluya, gloria a Dios, data, que bendicionar, que poderoso Dios está, que turma inta nuestra sin que ir en un gran acuerdo, engrandeciendo data su nombre, engrandeciendo el poder y el poder, engrandeciendo Dios y Abraham, Isaac, Jacob, aleluya, un corazón limpio, puro, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Era baba soto, aleluya. Era baba sato nos tabai en helta se conoce man Filomena Bernardina Filomena. Gloria, aleluya, Señor, oh Dios, de 22 de julio 2025. Papien, na los profetas Zoraida. Los profetas Zoraida aña ave, a cumplir aña ave. Guarda mencionar su nombre, que en el nombre de Yeshua, papien y casa, Dios bendicionar únicamente. Copi haya más de pida, aleluya, tanto Dios, que profeta aquí. Mi casa, mamá, abuela, ando, un mamá para tener ministerio, tanto Dios. Tanto por palabra, mi ser misionario en su vida, tanto Dios para sabiduría y conocimiento. Tanto Dios de corazón limpio como tú eres. Tanto Dios, tanto por bendicionar que te hace, Señor Dios, tu día de nuevo. Tanto Dios, tanto por palabra, por sabiduría y conocimiento. Profundidad y por palabra de palabra en su vida, tu día. Tanto Dios, da de dirección por ti. Tanto Dios como sostén para su pastor. Tanto Dios, trata de unidad, no acuerdo, Dios, tu día de nuevo. Tanto Dios, para cada oración que te hace, llega limpio delante del trono. Tanto Dios, por poder glorioso de su vida. Tanto Dios, dado como un canal, oh Dios, como ministrador, de llena del pueblo. Tanto Dios, para cada uno que te atiende de gestión, Dios, te lleva un camino, Dios, camina a porque para nada. Tanto Dios, te dimensión nueva que te trae dura humana, vai con él. Gloria a Dios, dar sabiduría, conocimiento, profundidad de la palabra, Dios, ministrar en su vida. Oh, tanto profeta Zoraida, un día tremendo, ave, glorioso, ando bendicionar, disfrutar mi casa, aleluya. Gloria a Dios, nos dé. Ay, está. Gloria a Dios, dándome que nos da en hell de esa Filomena Bernardina Filomena. Gloria a Dios, dándome que Señor, oh Dios, de gloria, Filomena Bernardino, tú conoces. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Filomena Bernardino, Dios, tan pesado, Señor, oh Dios. Durmente, Señor, oh Dios, da su pan y cada día de oración de unidad y acuerdo. Para su casa bendicionar, su casa en paz, bendicionar, Señor, que esté en prosperidad y éxito, como Bernardina completo, bendicionar. Gloria a Dios, date que Señor, oh Dios, Filomena Bernardino, tú conoces, date en grande centro, buen amor. Damos tu honor y gloria, Señor, oh Dios, por tu pesar, Señor, oh Dios, en gloria de Dios. Dios, te diamos, damos un corazón limpio, oh Dios, y gloria ministrar. Ministravo poder, ministravo gracia, ministravo il postiavo del mente que en el Filomena Bernardino, un día tremendo, un día de presencia de Dios,
Un día, oh Dios, ángel de su viva Filomena, Papi con Dios, por dolor, tu postiao, Papi con Dios, de gracia y amor, tu ser Padre, vos de gloria, en Filomena, de bocar, y arca, aleluya, nos pasar y bocar, en el altar, nos estaba esa profeta, nos me la medalla de la cruz, aleluya, gloria, aleluya, profeta, nos me la medalla de la cruz, gloria a Dios, data tanto Dios por nuestro hermano, profeta, nos me la medalla de la cruz, 20 que 22 días, junto con nosotros, María, tu Dios, tenemos presencia en grande centro, con nombre, Dios, tu honor y gloria, nos sometía de Dios, tu posta de Dios, ante el espíritu con nosotros, esa, Señor, Dios, dada, en grande centro, con nombre, Señor, Dios, tu ministra, dos dichas, del Espíritu, Señor, su miembro, en su caso, Dios, una que ya, Señor, Dios, los templos, con nombre, de mencionamos, esa, oh Dios, que sería, tu Espíritu Santo, tan quitada, tanto, Dios, de momento, que nos turten en el Dios, junto con el Dios, y tenemos tanto que va a vivir la medalla. Tanto Dios, dada vida y salud, tanto para vivir su pastor de casa Mustafa, tanto para su Señor, su miembro, su casa, Cristo, Santo de Cristo, tanto yo este momento en que te junto con este día, Señor, yo tengo presencia, tanto Dios, como en su íntimo, tu día de nuevo, de tanto de Yeshua, sabiduría y conocimiento, ser ministrado en su vida, purificar, santo, completo, Dios, tu dolor, tu costumbre, digo, va a ser seco, en el nombre de Yeshua, me integro, me la medalla de la cruz, un día tremendo, bendicionaba, Dios, de gloria, de camino del Señor, te va a buscar, aleluya, un corazón limpio, aleluya, gloria a Dios, dado salve en el nos estaba yo, Dios, dado seguro, mira la cruz, mira persona. Gloria a Dios, dáteme integro, mira persona, junto con nos en grande centro, con nombre, nabo, tu honor y gloria, vosotros, mira persona, Señor Dios, turmenta, sin que unidad, yo lo acuerdo, con nombre, se menciona del trono de Dios, de un poder, de un gloria, de un alto tremendo, de mente, que Señor Dios, gloria a Dios, aleluya, los mira persona, junto con nos, dada, oh Dios, por su pan, cada día con tu presencia, haciendo oración de unidad, de un acuerdo, ante nuestro espiritual, junto con nos, mencionando su nombre del trono, tan quitado, Dios, para gloria, tan Dios, como voluntad, tan Dios, de camino como tiempo, tan Dios, para tu lugar de aboca sociedad, y que te vais a sociedad también, tan Dios, de estar, cada step que te da, Dios, para llegar a ser candido, tan Dios, tiene el Espíritu Santo, tan que en el momento que el cielo te abrir, ando te subiva, de Dios, los mira pers, familia pers, completo, y de tu lengua, tu confesor, Dios, dada, bendicionar, de persona turco digo de cumplidão de tanto respeito nessa doutrina nossa dama aleluia pela vista completo glória a Deus dá-me isso que também funcionar que com palavra de banho com caminho Deus passa lo qual não te permite mais ter presença em nome de Cristo Jesus bendicionar portaron mira versos Dios sigamos perseveramos con la gloria de Dios más de cerca aleluya gloria a Dios tan quitado Dios estaba conmigo en el cosmos estaba ese canal Daniel tengo roca tan necesaria aleluya tan quitado Dios conmigo Nathaniel Tilman tan quitado con Nathaniel Tilman con poder tata de voluntad y tremendo tan quitado Dios date gloria con Dios tan quitado Dios tanta gente pero trabajamos como nosotros tan quitado Dios date que tremendo tu bendicional aleluya gloria a Dios Señor Dios te me inte quitado no te cristianamos Dios por un Dios poderoso por un Dios que comenzó Dios que cual pudo comenzar gente no puede comenzar el nombre de Cristo Jesús casa ministrado Dios por poder ministrado gracia ministrado confiado data que tu estaba dando presencia tu mainto Dios victoria pues cada uno Dios data tan papi por Dios humana para un corazón así babocaba los turnos de su nombre del trono lleno de boca a o de comigo pico petición pico situación desse tolerante Dios para sombra nos também quanto você acerca de unidade do cuerpo presença de Deus para caminho de algo Deus que tem que você é Dios aleluya ora baba seteria lava santo aleluya gloria a Dios aleluya Henry Bauam de
Dá-nos sale, oh Dios, dá-nos vai como pelotão, esquadrão, ejército de Espírito de Deus, Espírito de verdade, com Yeshua como chofer. Nós temos com foi perde, barret, tumbal, tindanak, seca evangelista Henry Bahu. Glória a Deus, Henry. Nós guardamos já sabra que na tela vai flyer, suja flyer, vem com boca sabe passa bom seca nós. Aleluia, glória a Deus. Your costa under house. Aleluia, tem bautismo, tem comimento, me tem sua palavra, é tremendo, bem, nos surtei. Quando você evangelista Henry, aleluia. Glória a Deus, date me inte que está tremendo. Danke Tata Babia di Henry de mente que danke pa sabedoria e conhecimento. Aleluia, Henry, por casar, por matrimônio, por trabalho, por casa bendicional. Que já do Espírito Santo, danke o Deus Tata que ele tende você de mente que pinhunto conosco temos presença, para engrandecer o nome, damos trono de glória, dia bendicional para o nosso sistema. Danke para Pastor Félix, tempo vida, o destiny helper. Kitami destiny helper damos, mitami a perseverar para. Aleluia, mitamba para Henry, gosta para onde você sabe bom. Glória a Deus. Wherever you would call me, take me deeper than my feet. Aleluia. Danke, Senhor. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the water. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Era baba baba soto, ora baba sete. Danke Señor, los profetas de año hermano. Aleluya. Danke Señor, que bendición. Your ways are Aleluya. deep as waters. Sí Señor. Your sovereign hand will be my guide. Aleluya. Refuge with all our fear surrounds me. You never failed, and you won't stop Aleluya. now. Vamos a más para entender esta bonita, ¿no? Esta bonita adoración que está, gloria, aleluya. La que ministra de movida, la que ministra de bocas. Pego Dios. Para acabar la clima no llega cerca del trono. Could ever wonder, and my faith will be much stronger Aleluya. in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is Aleluya. without borders. Danke, Señor, Let por me venir walk en todos. upon the waters. Scannen. Wherever Aleluya. you would call me, take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the waters, Aleluya. the great unknown, Aleluya. where feet may Danke Santo Dios, fail. pa Imelda Sofia, Corsão Sende, Seri Peter Mike, I Per Alternar. found you in the Danke Tata, pa Imelda de mystery, Mente, Kilantan, Sukuno, and Senhor, oh all Dios, shall Tata. stay. Tu dia, Imelda, My faith will Tata, tempo stay. presente junto conosco. Per alternarlo, ta bendicionar, ta família Sofia, ta bendicionar, Imelda Sofia. Recibilo qual que Deus tem para você espiritual. Cada oração que você Deus Will tem, be Deus my promessa guide. de ei, bendicionar ta Imelda. Com vida e Refuge saúde. with all our Nieto, fear ta surrounds. bendicionar, aleluia. You never fail, Aleluya, esta and noche, you won't stop gloria a Dios. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you Aleluya, would Henry, call danke. me. Evangelista
Spirit lead me. Spirit lead Hallelujah. me. Spirit Yes. lead me. Take me deeper. Take me deeper. Take me deeper into you. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Trust is without borders. Let me work upon the Hallelujah. waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith Thank will you, be Señor, made oh Dios. stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Hallelujah. Let me walk upon the waters wherever you Bendicionado would nos call profeta, me. Román. Take me deeper than my feet Bendiciones, could bendiciones, ever Román. wander. Hallelujah. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out Bendicionado upon ta the Rudmila. waters, Rudmila verdad en la cruz. the Aleluya. great unknown, Aleluya. where feet may fail. Aleluya. Thank you, Señor. And there I Dios santo, found you Dios. in the Aleluya. mystery. And Ora baba oceans setere deep, besia talabasonto. my faith will stand. Oh, Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fall, Oh, I mística, feel yanso también so. de mística, nini. Dios bendicionado de mente que gloria a Dios, tata tanta vida mística de mente que tanta gloria de poder, oh Dios, oh Espíritu Santo, también divino con nosotros, Dios, de comunidad, tu afuera, tata para recibir oh gloria. Vamos a enviar tu Espíritu Santo, como Dios, damos de poder, damos de toque, tributo, cautivo, para la comunidad de vida mística, oh tata tanto, Dios, con nos a él, la maldición, la maldición, digo, Señor, que tipo salvo, por lo menos, en poder de gente más, en poder de gente más, que gente digo, tanto, Dios, Pai profundo, poder, ministrar en su vida, y en un camino, oh Dios, que te miro, Dios, estamos te digo, Dios, y tu Dios, tan poderoso, votar, Señor, aleluya, tan quitada, mística, no sé, Nini, no sé, aleluya, gloria a Dios. take me deep. Van con nos, junto, van con nos profundo con Dios, aleluya, mente que Arababa setería lavasonto, gloria a Dios, Into you. aleluya. Ora baba sete, aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Ora basete rebesia taraba santo. Corda bom romana. Adoração. Oração para nós proimo. Danke tata papito direto aos sente esta nista de mente aqui. Danke o Deus de glória por andar sente abinunto conosco em grandecendo o nome nabo de honor e glória para sua mensagem Senhor Deus é 22 de julho que tanta glória de costa de bo. Bendicionada rento aos sente mente que tata pusa Senhor Deus que tava poder, que tava glória, por costa de abo em nome de Cristo Jesus Senhor Deus bendicioné. Bendicioné de força, vida e saúde para tomar de Deus de poder, no qual como começa nunca
la poqueta na cae, oh Dios, tanto para sabiduría, tanto para conocimiento, tanto por su caso, Señor, su nieto, su cosa, Señor, Dios, pronto completo de Dios, Señor, y su trabajo está bendicionado. Aleluya. Gloria a Dios, date bendición, que está bendicionado por Andolo. Pastor Andolo, Sencha, ay, ay, ay. Nos besos del nombre, aleluya. Gloria a Dios, que alma cae también. Un momento tremendo, glorioso, bendicionado, porque realmente que palabra de Dios está vivo. Ministrador diário de bocas, que vídeo que eu não conheço, não, Deus, bocas completo. Este foco que dá-se Deus para bendicionar. Está tanto Deus, esse caminho que a candeira de Deus, Deus está para a piedade. Para um caminho da água que vai dar em campo de Yeshua, ministrado sobre o Senhor. Está também que tremendo, Deus, dá glória a Deus para o visual. Dado se grita na nome do Senhor, Deus, dado, Deus, criado do Espírito Santo. Visual, tremendo, que habita conosco, Senhor, Deus. Engrandecendo o nome, o nome do Senhor, de glória, você Luís Walter, compartilhe e exatamente, Senhor, Deus, está botando por gosto, é dia, está tipo subida, está tipo se trabalho, está tipo gosto, tipo, a Luís Walter, no meio, que está, Senhor, Deus, tem unidade, uma força e poder, está, Senhor, Deus, está conosco, perseverar, está, Senhor, Deus, tem um Espírito poderoso, também está tão quitado, Deus, Deus, comunidade e subida, tanto, Deus, com Luís Walter, está com esta palavra da subida, tão quitado, Deus, está de saco do Espírito Santo do corpo, glória a Deus, está tanto que sabedoria e conhecimento, você diariamente, Senhor, Deus, está, Senhor, Deus, Lamentação, capítulo 3, versículo 22, 23, também de vossa prisão, com misericórdia, com compaixão, turma ainda novo, bendicional, amistade, em seu trabalho, em seu carro, Deus, seu caçador, e seu outro humano, tudo é volta, Senhor, Deus, está tudo dentro do dobra, tu lembra, tem que confessar, tu não conheceu, que deve que está, Deus, não lo pensa quem você está tanto, Deus, para perseverar, visualmente que você chegar no caminho da boca, que está dentro do nome de Yeshua, bendicionado, talvez, algo divino, mas Deus entendia o mesmo, você iba a dizer algo tremendo, tanto quando bom é a presença de Deus, você carrega a presença de Deus, então, como papo de presença, como papo Deus entendeu, você bota canal tremendo, viva a piedra, bota canal, viva santo, viva a piedra, cada saco como dar esta pega mais cerca de Deus, pode perto do João Pedro, bota bendicionando, bota bendicionando conosco, estimado, aleluia, nós estimamos, porque por isso que eu você, sem começo, nossa comida fora, Deus, que acaba, nossa timista, bota até acaba, então você tem cada palavra, encorajamento, dentro do ministério, da minha vida, viva a perceber, tem um impacto profundo conosco, botar bendicionar, botar rei, botar também como Espírito Deus também, então, dia bendicionar para os nossos irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque Deus manifestará, aleluia, manifestará, aleluia. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios.
un servidor de Cristo. El lobby ministrador diablo, tanto, como pisan no, pasamos a obligatorio está por 5 seguir Jesús. Amén. Gloria a Dios. Manifestar en cada situación de mente, aleluya. Oh, tata, thank you, Dios, estamos a manifestación. Manifestar. Aleluya. Sí, Señor, manifestar, Señor. Manifestar tu gloria. Manifestar tu poder. Manifestar tu gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Ora, baba, manifestar, Señor. Aleluya. Ora, pacientería, alabazoto. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. O vos tira la babazoto. Oh, tanta aleluya. El mismo de ayer. Ora, baba, tonto, robo, sí, aleluya. Y será el mismo Oh, Dios. por los siglos de los siglos. Aleluya, sí, Señor, mi Dios. Aleluya. Erebesia darabasonto. Y mientras el pueblo levanta alabanza a su rey, Thank you, Señor. oh, mientras Dios, el tu pueblo Padre, declara su grandeza, Para Dios Pai profundo. mientras el pueblo Lava declara Dios que Él sana, condicionado. que Él es todopoderoso, Awe que Él es omnipotente, que Él es proveedor, que Él es tu Señor. Oh, te paras sobre la roca. Cuando declaras esto, te paras sobre la roca. Oh, te paras sobre la roca. Iglesia del Señor, te paras sobre la roca. Karena mupakas oración de boca, tengo adoración di. Esta baik dun dimension hopi hal, no ¿Y dun quién dimension podrá hal. moverte? Pero adoración que te hipabo dun dimension Es hal. la roca inamovible. Para Dios pai altas meu kubor. Oh, si le adoras, si le llamas, Aleluya. si le buscas, Ora baba sete. Dan kita ta pabila di Mirna, brau Mirna. Pina brau si le bendicionada adoras, para que Dios ministra de momento que me Mirna. Y adoración la que toca de boca. Que debe por el misión a Congo, por la que zona, como la casa de boca, para que Dios. si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Cántalo, cántalo. Se manifestará. Jireh Aleluya. Gloria a Dios y Señor. Para baba se terebe. Ura baba aleluya. Que manifestar de boca. cántalo sobre tu casa. Aleluya. Se manifestará. Rafa, el sanador. Rafa el sanador. Rafa de boca. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Oh,
voto obviamente fique tua. Esta vez comigo coração, definirá que vai ser tu rosto. Tato Dios, tu não Dios, tu belanta mainta, tender na cara, a petição na persona, o bala boneiro, Dios no começo. Yanga na Dios, yanga tu wanga na puro Dios, Santiago na Dios tu. O sana na boneiro na anterior na anaripon, Dios no tamia to na o mando comienza una rua pallo, sino una arua tapet no corto. Familia yang tu, familia Winston, Dios, tata familia Yatina, familia Dios, tata la cultura, familia Nantu, familia Nantu, Dios, familia Nantu, la petición de la cultura humana de la segunda. Desde una gran caso, Dios, tata, la petición humana de la misma de nuestra parte de Dios. Los puntos de los danzas que rompen cadenas. Venga el nombre de Dios, nunca pide por tu cuerpo, para el cuarto plaza. Oh, con gloria a Dios, cada maldición del ramo de Cristo. Tu familia tu tengo, tu familia un tesoro, tu familia un Wyatt. Todo el mundo humano, peticionado, cantar, familia good. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, tremendo, sí Señor. Se conmueven los ambientes espirituales al escuchar tu canto. Estaba con mi sacerdote. Retroceden los enemigos de tu casa al escuchar este canto, porque no pueden hacerle frente al rey. No son rival para él, y delante de su presencia huye. Y tu canto levanta su nombre en las esferas espirituales, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Porque no es por vista, es por fe. Aleluya. Danzas y cantos que destruyen fortalezas. Gloria a Dios, Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra la identidad, contra la sabiduría de Dios, todo pensamiento humano, todo pensamiento animal, todo pensamiento diabólico es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Oh, porque así lo declara su palabra. Oh. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Aleluya. Se manifestará. Mira, el Espíritu Santo habla a mi corazón. Y pone fuerte esto en mi corazón. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Araba Santo Robo Sete. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nós te welcome Espírito Santo. Tanto desviado do nós te baiting a palavra. Amém. Nós te baiting a palavra de book Mateio da minha abre a escritura. As escrituras também da prioridade para nós baiting. Amém. Que a escritura também se dá book de Mateio capítulo 8. No, capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. Que me visitas y de mi alma
Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Quiero me lleves más adentro. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Thank you, Señor. Qué hermoso es cada momento. Aleluya. Que me visita Thank you, Señor, oh Dios. Y gloria, aleluya. es un altar. Sí, Señor. Thank you, papá. Poderme Quiero irte, me Señor. lleves más Íbanos, adentro. Señor, oh Dios. Camina-nos que está, camina porque para nos está. No camina-nos que está, camina a porque para nos está. En dimensão, camino, Dios, manda Pablo, visora, la vida, por explica. Por explica, passou, mas estava numa dimensão, comunhão direta com Deus. Llévame Aleluia. a un lugar. Thank you, Señor, oh Dios. Oh, tanto thank you, oh Donde Dios. solo Ora tú y basete y yo alabasanto. disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu Santo Dios, sí, amor. Señor. Y sin ti yo Aleluya. sé que muero. Thank you, mi Dios. Ora basete, aleluya. Yes. Que muero. Oh, Dios. Oh, sí, Señor. Yo muero. Ora basete de mí. Aleluya. Qué hermoso es cada momento. Que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Aleluya. Gloria a Dios. Toma mi mano, Thank you, no la Señor, aleluya. sueltes nunca Oh, más. Dios, di gloria, aleluya. Qué hermoso es cada momento. Cada momento, Señor, oh Dios, conosco junto de tu presencia. Que me visitas y de Thank mí you, oh Dios, por tu haces visitanos, un oh Dios. altar. Tormenta de noche. Quiero me lleves Lo cual más por pasajera, anteera, adentro. of de madrugada a noche. Pero tanto vacía nos depende de tu presencia, Toma mi tormenta. mano, Basta no la en victoria. sueltes Tu nunca posso começar de novo. más. Tu posta de novo, droga. Tu Llévame a posta un de novo, droga, meu irmão. Tu posta de novo, droga. Llama Dios Donde tanto. solo tú y yo Llama Dios tanto para tu voz. disfrutemos Aleluya. el Llama Dios tanto para tu voz. Te amo, Disfrutar mi del momento que. Aleluya. Disfrutar del momento que. Por tu presencia de Dios, tanto papá. Aleluya. Y sin ti yo Gracias, sé papá. que muero. Llévame a un lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu Thank you, Señor, por tu amor. presencia. Y sin ti yo sé que Aleluya. muero. Thank you, Dad. Que muero. Oh Dios, aleluya. Muero. Yo sé que muero sin ti. Ora basete. Yo muero. Aleluya. Tú me viste en mi tormenta, me Gracias, libraste Señor. de la prueba, Oh, sí, te Señor. llevaste Y mi alabado tristeza, santo, me cambió la vida Gracias, entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Tú me
Nada podrá señalarlos más. Nada podrá alejarlos más de la presencia de Dios. De principio, Clamaré, from the beginning, from the beginning, clamaré, beginning to cost en vida. clamaré, Que te transforma. clamaré. Pues ahora yo soy papi por la palabra. Tú me Transforma viste el mundo humanidad aquí. en mi peor La condición, vida, Dios. transformado vida, manera. Tú me viste Nada de vos. en mi peor condición, Dios. Tú me viste Rubida from the beginning. en mi peor condición. Tú me Por mi viste palabra de movida. en mi peor condición, Dios. Y me has demostrado que tú siempre eres fiel. Tú has sido un padre fiel y no tengo por qué temer. Tú en cada temporada me has demostrado que te vas a quedar. Oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, es que es tu palabra la que por siempre permanecerá. Aleluya. Oh, se puede voltear todo, pero ella siempre permanecerá. Oh, puede haber lo que sea, pero ella siempre permanecerá. Ella siempre me restaurará. Aleluya. Ella siempre me cuidará. Ella siempre me limpiará. Aleluya. Es tu palabra, 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 con tu palabra yo clamaré, yo clamaré, yo clamaré en ti, clamaré. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos le dicen a Dios, yo solo dependo de tu amor? Yo solo dependo de tu presencia. No habrá nada que yo haga para poder agradecerte tanta bondad, Dios. Tú siempre has sido bueno. Tú siempre has sido un Dios fiel. Y ese Dios es el que va a permanecer para siempre. Es ese Dios que permanecerá para sus hijos. Aleluya, es ese Dios que siempre está cerca de nosotros, donde podemos ir confiadamente a su presencia. Aleluya. Y hoy le decimos a Dios, te amo, mi papá. Te amo, mi Dios. Te amo, mi amigo, porque has sabido Aleluya. estar conmigo en mi peor y en mi mejor temporada. Tú sí te quedas, Dios. Tú Aleluya. siempre has sido fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma Aleluya. de mis caídas y me has hecho andar en la luz de los que viven. Y yo solamente quiero, aleluya, amarte y estar cerca de ti. Yo solamente quiero estar cerca de ti. Tú que estás ahí, dile, yo solamente quiero estar cerca de ti. Yo solo quiero verte cerca de mí, aleluya. Yo solo quiero tributarte alabanzas a ti, Aleluya. porque tú eres el único que te mereces toda la gloria. Tú eres el único que te mereces toda la honra. Y no habrá nada, nada, nada que me pueda apartar de ese amor. Porque ese amor, aunque trate de huir, siempre va a ir detrás de mí. Es un amor inagotable para los hijos de Dios. Y ese es el amor que Dios tiene hacia contigo, aleluya. Es ese amor que siempre va a permanecer en todo tiempo, aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere que le sean fiel a Él, aleluya. Y que se escondan en su presencia, porque Él está dispuesto a
amar a sus hijos y a siempre estar cerca de ellos. Glória a Deus. Thank you for vida de Johnny. Johnny, não sei. Te bendicionar para o Junior Tens. Aleluia. Tem Eindhoven. Eindhoven da bendicionar. Thank you por sabedoria e conhecimento tanto como do Junior Tens de mente aqui. De tanto conosco ser guiado do Espírito Santo. Aleluya. E tanto conosco. Para receber uma sabedoria e conhecimento de Tú tormenta. me viste mi Aleluia. tormenta, Claro, me gloria a libraste de la prueba, Thank you, te Señor. llevaste mi tristeza, Aleluya. me cambió la Gloria vida a Dios. entera, me vistió Thank you, con Señor. ropas nuevas, Aleluya. puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en Dios, su gloria. mesa, como Tremendo un votar, padre Señor. me desea. Aleluia. Él siempre me desea, Thank you, Señor, oh siempre Dios. me Aleluia. desea, Así na mesmo. Dios siempre me desea. Oh, alaba Sete, alaba Santo. Aleluya. Sí, Señor. Dios siempre me Bendicionada, desea. Señor, Dios, en mente aquí. Un mente tremendo, un mente glorioso. Aleluya. Como tus Espíritu hijos de Dios. clamamos a ti Ministrando de bocas de movida. y sabemos que tú Todo nos tipo de vida hablas. voy una bonito na. Y dentro del aspecto de vida como llega, ante mire gloria de Dios de bobo. Unda como papia, que como pisa. Dotata da quadra com a escritura para sombra. Mas a Deus o privilégio de lantamenta, anto eu me tanque pedia. Tanque para turcos da dizer. Anto movida mestre dizer, anto ela posicionar somente movida. Tem um coração. Para cada palavra que sai da minha boca, toda a meditação de meu coração, da quadra com a escritura, e para engrandecer seu nome, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Oh Dios, aleluya, aleluya, sí Señor, Danquitata, aleluya, sí Señor, Tata el Rey, riba tu Rey, Oh Dios, Ora Baba Sete, oh Dios, aleluya. Oh Dios, nuestro compromiso es Ora contigo, Baba papá. Sete, No tenemos forma, Dios, de cómo Aleluya. agradecerte tanto. Y solo Gloria podemos a Dios. expresar esto a través de y nuestra Alaba adoración. Sete, aleluya, Tú lo has sido todo, Dios. Y Santo, siempre lo vas a hacer todo. aleluya, Siempre lo vas a hacer todo, Dios. Es tu palabra la que permanecerá. Es tu palabra la que permanecerá. Independientemente de todo, es tu palabra la que siempre va a permanecer para aquellos hijos que siempre van a estar dispuestos a honrarte aleluya. y a darte toda la Thank you, gloria, Señor. porque solo tú te la Thank you, mereces. Señor, oh Dios. Llévanos a ese lugar, Señor, Oh, porque ahí es Santo, donde re, queremos re, re, estar. re. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, Oh Dios, aleluya. oh Dios, Thank you, Señor. Aleluya. llévanos, Dios, Ora, llévanos, bajete. Dios, Aleluya. a ese lugar, Gloria en el nombre a de ese lugar, y alabacete. ese lugar, Soto. Aleluya. ese Bebe santo. lugar. Haz lo que tengas que hacer, Aleluya. Dios, pero llévame a ese lugar, ese lugar. Thank you, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Sabe los Biblos para Pero no boca te de Mateo, canses, capítulo Dios. 9, versículo 9. Amén. de nunca llevarme Oh, allí. aleluya. Capítulo 9, versículo Sigue 9. llevándonos, Dios, Gloria más a a ti. Dios. Y Señor,
Sigue atrayéndonos, Dios, más a ti. Ora basete rebesia. Sigue estando tan cerca como siempre has estado. Aleluya. Porque lo único que Ira queremos baba basete. es estar cerca de ti. Aleluya. Gloria a Tarde, Dios. mañana, noche te Sí, buscaremos Señor. y nos quedaremos en tu presencia. Ok. Vamos a vernos Bibel na Mateo capítulo 9, versículo 9. Amén. Gloria a Dios. Versículo, book Mateo. Bibel no sabía. No está bien, capítulo Mateo, capítulo 9, versículo 9. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ito para sa kibi. Kustine, inana. Aleluya. Ta para sa kibi, i ora Jesus tava ta sigi su caminda. For di ina. Kimende Jesus ta sigi su caminda. For di anto. For di ina feli fe caminda tata. Anto ela mira hombre cuya Mateo. Amen. Guarda bono, la que nos reza, mi te reza na versículo 9, 1, capítulo 9, versículo 1, para nos comprender, opi bom, ta con Jesús acana, anto kika soste, ando reacte lewo. Ta versículo, capítulo 9, versículo 1, esta pisa, y el abay de un voto, y a cruza bay na otro banda, y ahí llegan a su mes, y ahí llegan a su mes, stat. Y mira, nang atrese un paralítico cerca de que estaba a dormir riba un cama. Y Jesús mirando nang fe y avise paralítico, tiene coraje, miyo, bo picanan, taporto na. Que me nang nos te mira, ko e fe, ko e gente nang tating, ko nang sa, ko e paralítico ki, lo ser sana, oro ko nang bini ko nese Jesus. Amen. Que me efeco a botín también. Den lo cual cubatapay hasi, lo sosode. Pasombra, pabuta turco banda anto bosaco Dios. Su gloria tengo manifestar. Dembi di boyonang, dembi di boser karina, dembi di tur. Petición kubatasi na Dios. Amen. De turcos kubatasi. Tem fé. Tem uma oração de fé. Cada petição, cada coisa que você recebe para você. Quando chega na Jesus para interceder na tata, tem espírito de verdade. É glória de Deus lo manifestar. Tende bom. 3 na 1. E ela vai de um voto. E a cruz pai na outra banda. Jesus não precisa dizer. E aí chega na sua estado. E a mira não 13 paralítico cerca de que ele mira gente ta carga homem bem conhece que estava a dormir cama. E Jesus mirando não fé. Jesus a mira e gente não ta saca para Jesus. Ele não ta saca que Jesus está assim. Awe dorco a bosar. Que Jesus está haciendo? Que Deus está? Anto potrà voltati 13 situação na je. E mesta bisabo, bini que tu carga se caminho. Amelo se bu livre. Bini que tu petição se caminho. Bini que tu rende, não nombre se caminho. Anto e pita que botahiba, tem fé. E vida limpa que botahiba, tem espírito de verdade. E trabalho de Deus lo continua dor de abo, tem na vida. Dor de fé, tem que sustentar. Mirando na fé, a pis é paralítico, tem coragem meio, vou picar na porta. Tapa é glória de Deus. Para sombra, ora ela pensa, vou picar na porta.
Inang nos tabay na i-krus. Kung ila derrama sangre. Paturnos defecto ng turnos pikan ng sirporto na. Portakin ko bukebo, portakin maleso ko buke. Pero aquí Jesus di pikan ng sirporto na. Door de malo na ang kiyambe kasi. Door de malo kus malo na kus hindi na nga si. Anto la recipe malesa na ito rekonay. Pero cerca Jesus, tapi sa sempur, tapa gloria di etata. Aqui Jesus promete que Jesus me dice, tiene coragem volanta, o seu inimigo é diabo que também vai ter que tem um paralítico, saco da Jesus aí e também tem que obedecer su mestre Jesus. Jesus di que é humble, tiene coragem meio, vou picar ng taporto na. É humble na por ajuda. É humble mesmo, humble tremendo. Pero la cual ko tabi ba din siya tinha paralítico. Ante é fé. Te ihin ng katrese. É glória mesmo manifestar por nang abin sa que donyo de fé. Nang abin sa que rei de bodo rei nang. Amen. Nang abin sa que rei de tu rei nang amen. Miladangki. Amen. É glória. Amen. Tende bono. Amen. Tende coragem meio po picanang taporto na. Pero o homem estava paralítico. Amen. Que tinta makan ko sa picanang kita paralítico. Amen. Pasombra. E picanang. Po picanang aser porto na. El cual nung kubuhende ng asi, pasir porto natin na. Akin nos temire e cruz. Jesus ser clava na cruz, e adera masu sangre ku alimpenos di turpika. Amen. Imeni hambre ki tabata paralítico dorti tur epikanang, tur ekosnang. Amen. Ato tapay gloria di Dios. Esa que te enseña, enseñanza para nos. Amén. Y la 13 dice, y mira, algún día escriba en tabata bisa, de nang mes, hombre aquí, ta blasfema. Jesús conociendo el pensamiento nang y avisa, pa kiko vos ta pensa maldad en vuestro corazón, pa sombra, kiko, pa sombra, kiko ta más fácil pa bisa, bo pikanan ta pode na, of bisa, lanta ikana. No. Boko mali. Maposo sa. Kung ayuda gente ting autoridade tribatera pa podo napika. E ora ko ela bisa e paralítico, lanta, koka bokama, ibay kas, anto ela lanta ibay kas. Ma ora ko e multitud amir esa kinanga queda yendi temor e a glorificar Dios, quien aduna tal autoridade na gente. Amén. Gloria a Dios. Amén, mi hermano. La gloria de Dios. Ni maleza, nada. Pasó me la bien en la cruz. Paturbo picanang ser perdona. Turcos tengo a la quita, pero ora Jesús papia, enta papia que gente, esta papia que é maleza denje, esta papia que é picada denje, é demônio denje. E tenho pai. Pasumba, não saquem Jesus. É maleza que é picar, é demônio, tem que obedecer na Jesus. E tem que fazer o qual Jesus me disse. Yung pokede na. Ave mi que bisabo. Dios que bisabo. Laga Jesus, papia tempo pita. No laga nada, troba Jesus, di
papia, tempo vida, de tudo lo cual que está maleza, tudo lo cual que está haciendo, junta de Dios. Crescer de Jesus. Crescer tem fé. Pastor, mas é fé que você cresce, é maleza que você tem, é dolor que você tem, é pecado que você está haciendo na Deus. Jesus está aqui. Pastor, mas é demônio, tem que obedecer somente a Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois é ore, Jesus a seguir cana. Ora que ela se cena, que é gente na tua amira, é poder de Deus que tem, que lobin tem gente, pastor Jesus diz. Me trabalho, pero mi mestre bimbi pa din bosan. Pabosan po asi. Tudo lo cual ami ahasi. Gloria a Dios. Naire de casa, Dios vino sinab de dia jave. Desiree Catalina Botambe, abi bocas completo, ta bendicionar. Papi pasial, Dios vino sinab de dia jave tambe. Amén. Gloria a Dios. Anto así nos llega na el versículo 9. Entendeme el versículo 9 que pone. E ora Jesus estava a seguir seu caminho, for de Enan, ela mira homem que chama Mateus, sentado em uma oficina de ballasting. E ela disse, segui-me. E ela lanta seguir. Ora Jesus, não? Chega, onde que chega? Agora, Jesus da Deus mesmo. Esta cana, caminha, sutra e trabalho tem que continuar, que sua glória tem que manifestar. Ante a glória de Deus está manifestar, principal tem gente, tem sua criação, pastor. E criação é que a tua alma vem tomar parte de corpo com sua culpa. Toma parte do reino. Onde que Jesus cana, onde que Deus chega, está para motivo. O que tem motivo? Sua glória manifestar. Então, como Deus te chega, ora que bom, um servidor de Deus, te menciona seu nome, tem espírito de verdade, tem fé, limpe ante puro. Glória e glória te manifestar. Mas onde que vou chegar, a presença de Deus chega. Amém. Deus está Jesus. Agora, bom, tá. E Deus a bimbiba, meio de nós. Então tem como gente, pero esta quieta Deus. Amém. Onde que Jesus chega, tá Deus chega. E tempo tem carne e sangue. Então nós a receber tem nos vida, receber Espírito Santo de nos vida que está é mês, agora bom, tem três funções. Deus, Jesus, Espírito Santo. Qual que vou mencionar, tá Deus, pero diferente função. Esta pisa, mabimbiba, meitina. Pasó enta ti mais maneira para assim, antes se está su plan. La gente de la comunidad arrepentir y convertir. Con el así, de cana todo camina, con su gloria tiene que manifestar nada más. La gloria de Dios tiene que manifestar. El tiempo que está en carne y sangre. Pero ahora aquí, nós que receber Espírito Santo, que receber que o Espírito Santo tem nos vida, então que nós acta de hasi, maneira e hasi, of mascuela hasi, é mesmo de. Então aqui que está de onde que nós chega, está para sua glória.
Nos caminata tapa e gloria. Nos conversación tapa e gloria. Nos presencia tapa e gloria. Jesús acana camina e gloria de Dios te manifesta. Paralítico na bini, sanación bini, liberación bini, temor na curibay, tapa e gloria. Amen. Jesús bacana ba recibe Jesus tapa su gloria. Panang mira, eta Dios eta sirvi, ta kia pasabo, comba bira bonita sina pasombra ta Dios su gloria. Combimba sana, botapa topi malo, tapa Dios su gloria. Ante Dios su gloria, está fuerte. Por eso, esta ser proteja, Jordi, que rubinan que te angelan más poderoso de Dios. Por lo cual, único llega, como yo de Dios, que Espíritu de Dios, también va de vos. Por palabra prioridad como te papia, en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Pasama, ta algo tem que suceder caminho da pista da wak e caminho da boca papia. Tapi se opo yo Dios cristiano bisa, gloria a Dios, tanque Jesus, pa sombra, ta pa Dios su gloria. Amen. Tata tipo, unda kubo pasa, hindi ta kita wakbo, hindi tinko sikibo, of hindi tinko saking bo ta pa sombra, ta algo estranho não tem mero fralha no mundo com compreebo. Ofende com conhecebo outro ende, ou que mirar outro ende. Tapi glória de Deus. Então aqui Jesus ta passa seca delante gente, passou e glória tem como manifestador de Deus. E são com bem cerca pouco por não conhecer, tapa Deus sua glória. Vai pedir caso. Vai rezar a Deus, pede Deus caso. Deus anape caso, sua glória. Como é que me é Deus que me para sua glória, para o caminho para minha casa, então trabalho de Deus tem que continuar. Se é que eu tenho que ministrar, se é que eu tenho que convertir, ou eu tenho que oração de beira. Ou eu tenho que paz. Para pedir Deus trabalho, Deus tem um trabalho para sua glória. Que me tem trabalho, tenho que convertir, ou eu vou resto, ou eu vou ser bendito, tá para sua glória. Para pedir Deus eu tapa su gloria. Turcos tapa su gloria. Pomalesa tapa su gloria. Aqui é paralítico abini tapa Dios su gloria pa sombra su picanang a ser portona. Porta den kiko boke yama kiko boke yamat piti Dios portong. Pa e gloria por manifestar en mi vida. En cada día pide Dios perdón. Para sombra maleza no está de Dios. Pecar no está de Dios. Aquí ambos paralítico e gente que viene con fe. Dios, Jesús no papia over de malo. Jesús no papia over de maleza. Jesús no papia de bocana a ser perdonar lanta bocana. Amén. Glória de Deus. Onde como passa, quem como papi conhece, não como conhece, dá para Deus sua glória, dá para você Jesus estimado. Amém. Quem como não bem pontrabo, guarda mencionar, thank Jesus. Dá para Deus sua glória, para somar, bota servidor de Deus, ante o Espírito Santo de Bíblia, todo aspecto, toda ação, para Dios su gloria. Aquí Jesús pasa. Desde bon. La 9, capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 9. María Saboy, gente nan, cuando María es en capítulo 9. Capítulo 9 de 1, de 8, camina, gente nada tiene fe, nada es un hombre paralítico arriba cama. Tú seca Jesús, seca Dios. Jesús está Dios, seca Dios. Amén. Então Jesús sabe cena,
pa sombra mo sanfeta grande, e hambre que do ser perdonati su picana. Que mendi e fé como não tem a comunicar que fé de Jesus. Então, nga pincambo paralítico para enseñança de nós, para nós, que Jesus está bisa. Pe fecha hambo na aqui, vou picar nga ser perdonado. Hambo tá paralítico, que mendi um tapapi ouve maleza, tapapi ouve de picar. Esse Jesus sabe bem. Por onde nós picana, em que bom dia vou chamar Deus, tata perdonami, tem lo qual não comimento, não compreende como não sabe o que te de mim, pero tata, pa me tem paz, pa me receber de minha vida, pa por glória. Aqui dá Jesus te vista 9 e ora Jesus estava a seguir su caminho, carbon, e não tacana, Jesus está Deus, e não tacana caminho, su glória não pode manifestar. Quem que la llama, Kiko que la hace, quem comienza a dizer, tapa su glória. Algo tem que suceder. Botando. Ora botem o Espírito Santo de Deus. Botem o mandamento que estatuto não bota Bíblia maneira Deus quer. Para cumprir com toda a vontade de Cristo. Então, para compreender que é de mita pai, mita bini, me mestre Bíblia de boa para assim, maneira mais como assim, e não nos diga a maneira Deus atrai nós como sua imagem de semelhança. Amém? Que para compreender me bom. Onde que cana, algo tem que suceder para nós sinha, tapa e glória. Nós também, onde nós chega, tapa e glória. Aqui Jesus, ora Jesus estava a seguir seu caminho da forte e não. Ele mira homem que chama Mateus. Carbon, onde te mira, algo tem que suceder. Onde que Deus mira, passou me tem que ter com alguém não. Mas te permitir ter uma vida. Onde que vou mira com uma vida espiritual? Quem como papi que palavra não divino? Que te viva de bom, tapa sua glória. Aqui não, ele mira homem que chama Mateus, sentado em oficina de belasting, e não acaba para sua glória. Para sombra, belasting está picar. De romano namin que lei. Anto fero boti bia boy lei romano nang boti ngo hasi. Manera nang ke. Anto Mateo ta kulo belasting. Anto Dios nang e gloria. Jesus a pasa, Dios a pasa sundilante. Supicaran a ser perdona. Alca soso de Mateo. Ela lubida turcos. Sigue Jesus. Pa sombra. La gloria de Dios. Amén manifestar en su vida. Jesús a pasa. Cuando Mateo estaba a cobrar palaste. Como un pecador. Era la turcos. Cuando sigue Jesús. Jesús dijo desde aquí, pero Jesús papia cubo, tiene un comunión divino. Jesús dijo Mateo, sígueme. Cuati nos atende Jesús, visa nos ese. Esta hora, Cuba atende, este de Jesús. Pablo atende, este de Jesús. Una comunicación divina. Mateo tenía que sin la comprender. Pero era luego me cantor de palastin sigue Jesús. Era lance en la 10 de mesa. Y a suceder que ahora Jesús estaba sentado en la mesa de casa hasta o publicano y pecador a bien comer. Junto con Jesús y sus discípulos. Amén. Romana atende. Y a suceder que ahora Jesús estaba sentado en la mesa de casa. Amén. Cuaramono. El va con Mateo así que Antona va casa.
Jesus ta sinta inang. Anto tende bom. Na mesa tem ekas. Hopi publicano e pecador abim come junto com Jesus e su discípula. Ora Mateo, é pecador abini pa sombra. E glória de Deus tem como manifestador de Mateo. Anto po sa atin, que abim come din kas? Tu é pecador na. E publicano lang. E te bisa publicano lang que pecador nang abim come junto com Jesus. Babae glória. Unda ko babae. Jesus asinta que pecador na. Unda ko babae ave cristiana tabay misa so. Nang tabay camino din pecador. Posati kong paso mahindi tamus ta dede riba nang. Manera fariseu na sikit niki. Jesus te bisa i ora ko e fariseu nang. Amire sa aqui nang apunta su discípulo nang. Pakiko boso maestro ta come junto ko e publicano que pecador nang. Unda po que pa Jesus bay? Unda po que pa su gloria manifesta? Unta caminho tinha maleza nang? Unta caminho tinha pecador nang? Te say Dios abimpe? Basi lo cual nang kutas kain, kuta malo, rek. Dios sumbim pasinta kende sabinang? Bebe te ves de 1 Corintios 1 versículo 27 de 29 ku Dios abini persona kunyo nunca mira pe bobo nang alaga sabina na vergüenza. Amen. Mi que por humano compreendem. É momento que Jesus, Mateo assim Jesus que estava tão pecador, anto vai sentir com ele em casa, anto todo isso para pecador não conhecer, que está publicando, que podia bolar um pecador, a pincinta na mesa com Jesus. A vendia, quando que está cana sirve Deus, que bota parar com o pai de pecador não. Nanta mostra te de riba po. Nanta bay papi riba po. Lupidana mes sitwasyon kunanta din je. Lupidana mes baka munderia ng kunanta din je. Nanta si mani fariseo ng abay papya. Nanta bay pisa ka ng misa. Nabis kami na bota. No, nos tamiri ke pecador ng. Unda Jesus sa kana. Unda e gloria ting kumanifesta. Kami na bota ka na bay din misa so? Of kami na bota ka na din kaso? Eso sukira din kas. Eso sumpira din usnowa. Din snowa, dapat ating ehende ng kapisa patsa ko ang magting demoy din siya. Din means dapat ating efari. Din snowa, ating efari siya ng kung eskripa ng. Jesus tas kira din snowa so. Jesus dapat akana. Tur kaminda. Panosa sinya e gloria. Din kuhibe. No din misa. No din bokaso. Buting ko sali, bonta obrigatório ba bay sali pa po Diyos, pero ora ba bay halbos kap, ora ba bay sung favor, Diyos ta tres unwended, bota parada em metro, bota parada em trem, Diyos ta unwended cerca po ibang komprasyon ko bo, esa ito pa bola que sa ako, Kristus time. Amen. Paso ela mire Diyos tembo, ela mire gloria, ante tambi kere, en que bisabo. Amen. Mateo, e coberto bolaste kasi gibay kasko Jesus. Tu é pecador ng kue publicano nga binsinta na mesa. Ang tuhende ng pafota mostra dede. Eso não kung conoce Cristo, não kuta contra a palavra de Cristo. Eso não kuta contra kuba convertir. Eso não kuta contra o caminho kuba takana, kuta caminho de servir Deus. A mostra dede riba bo. Eso não kuta iya luz, kuta egoísta. Taketa mostra dede riba bo. Pero vamos ali. So Jesus acostumado com nang ato nos takana como cristiano, como seguidor de Cristo, nos também tem que no olhar com nang. Basta é glória manifestador de abo de caminho da bota. Tem vida de cada que tunto kobo, tem vida de cada que tá tendebo. Amém. Glória a Deus.
Problema sa iso. War ko hindi. Mane Pablo te pisa. Unta pa hindi maseria ma. Maseria ma doti e volontati e tata walang tami fe morto ko tumirumana. Man. Antes que eu te passa na Jesus te bisa ora ko fariseu nang amira esaki nang apunta su discípulo lang pakiko boso maestro come junto com publicano que pecador nang unta bosan que pa nos bay. Unta bosan que pa nos sinta. Kiko bosan que pa nos hasi. Tapay gloria. Tapay gloria. Quem como papi kune? Kung no te sirve Dios, pa sombra tapay gloria. Pa algo pasa en su vida. Pa su alma viene na Cristo. Su pecana se reporta na. Amen. Si Cristo ko te biba dembo, nada más entase ko te say, pa gloria ministrador di apo, te invita de son ka acercado. Son ko base orasyon pe. Amen. Tapos gloria. Tapanata. Tembi di bayuna. Tembo orasyon. Tentulkos. Pati po petisyon ng bolagri manang tur. Tapa gloria manifesta. Ting lo cual ko bayora pe. Ante gloria ta transformación. Alma converti. Rutilla dobla. Paz bini. Turcos. Sandación turcos. Tapa gloria. Ante gloria. Ta poderoso. Pasombra Dios te proteja su gloria con su ángel ng kerubin. En tabay caminda ta susi. En no ta ministra pa loco. Pasombra bo tinha gloria de Dios riba bo. Tang unhindo ko ta pipa tinha presença de Dios. Amen. Anto na Dios 12 tabi sa ma ora ko el atende esa aquí. Ela contesta. Pero mi kabisabo sino? Gloria te manifestar dembo família não promete, o dembo cas. Passou uma epafon escuridade não pode compreender. A luz, a glória de luz que te resplandece. Não pode compreender. Permita que eu mencionar, Joshua 24, versículo 5. A mim como caso sirve Senhor. Entonces, gloria de bocas y ante Dios de bocas. Amén. Chistoso te bisa. Y ahora que ela atende aquí, ela contesta. No te es nan kuta salud, ting mister di doctor, sino es nan kuta malo. Amén. No te es nan kuta salud. No te es nan kuta bon. Es nan kuta malo. Ese Dios sabihin pe. Dios vini, es una cosa malo, pasó su gloria, nos tiene comida. Amo, ta tome por sana, hopi mal, ta se que muri. Pero ta pa gloria de Dios, cuando mora Marte como Magdalena bin se Magto Maria bin se Jesús bisnang Lázaro en 4 días muerto, Jesús di kulanta pa gloria. Un sueño la pai. Pasó la venza tu reseina. Todo lo cual gustoso de tapa su gloria. Amén. Ante esta manifestar de tiempo propio. El tiempo que vos claro. El tiempo que vos parar. El tiempo que está firme. Amén. Tapa Dios su gloria. Kika ko basi. Kika ko papapya. Undo ko llega. Tapa Dios su gloria. Amén. Nata de gente. Gente no puede parar ahora para papi over la gloria de Dios. La gloria de Dios está una transformación espiritual completa. Tipo vida, a todo de abo. Y Cristo te manifesta con la gloria de sanación a tu balaga, onda ko papi, kika ko baresa sosode, a tu te gloria.
poder de Dios. O administrador de abo, tem caminho bota mira, tem caminho ba papia, do caminho ba llega. Caminho ba llega, a ser atmosfera cambia, para batrese a presença de Deus. Então, ba mira, algo sucede, ba papia, algo sucede. Lo cual combatendo contra de Deus, a ser condenado. Amém. Somos misakuros perumahan ang experiência aqui. O botei um caminho turenta que da quieto, não sa aqui não papia mais. Passou a presença de Deus para bem com ele. Da glória tem que manifestar o, no lo qual não como santa composa. Me tinha que certo caminho turenta que da quieto. Me te quer dar riba minha papia, não. De presença de Deus como bem com ele. Kung não sa aqui como está papia, passou a ubaya que de glória tem que manifestar. Amen. Jesus di kunang. Jesus di kunang na Jesus. Maura ko Jesus atende sa akin, ela contesta. Nuna es nang ko tasalu, nuna es nang ko tasalu ting mystery doctor, sino es nang ko tamalu. Ma, bay isinya kiko esaki kemen. Amen. Elebis sa fariseo nang, bay ibo sang sinya, Kiko esaki kemen paso nanga sigareto, nanta ya luz, nanga papiriba je, paso la cinta que e pecador nang, pero fiore ta canabing, e prome pecador que la topa, así que paso ta e gloria, ta Dios ta pasa delante Mateo, pa e gloria va a manifestar de sobra pecador, como de pelas nang que pecador nang. Amen. Unda que la cana, unda kubo cana, unda kubo llega ta pa Dios su gloria. Para limpi tem espírito de verdade. Que como papi, que como tende. Dapat Deus sua glória. Laga nada na susa bo templo. Sino esta strobe e glória de manifestar. Telebo mes limpen to puro. Dapat e glória. Mas e glória de poder de Deus. Permite manifestar. Dapat se Jesus di kunang. Pai ibo sang sinya. Pasama Deus. Akana caminda, tating necesidad, camina alma nang, e creación tinko pinipek na e culpa, e espírito de verdade. Amen. E pikakabindeng mundo, pasir kita tapase la bingbiba memay di nos. Paunda que kana ta su gloria, pa mire gloria. Atu pa nos tong forpilt, pa nos tambe, su gloria manifestada nos vida conocer esa nación, conocer esa salvación. Ando pa nos hasi, mane e hasi ela bisa. Mita pai mi te bim pipa tembosan, pamusan pa si meskos komasi. Undo ko nos llega, manera la llega. Ta su gloria. Undo ko eso se llega, así nos está. Undo ko nos llega. Ta pa su gloria. Algo tem que suceder. Pasó me atmosfera un poquito meskos. E tem que cambia. Amen. Ita bisa nang adjustres. Mabay isinha que exactamente mita desejar compaixão e no sacrifício. Pa sombra, mino abing payama e justo nang, sino e pecador nang. Amen. E no abing payama e justo nang, ta de presença de Deus caba. É justo não, bebe também essa oração de justo não lo ser contestar. É justo não da tem reino cabe santo não. Pero pecador não o. Panang e labini. Panang esta forma nos. Pecador não. Onda po tayo pecador não caminda não tá. Botin ko bay caminda pecador não tá. Jesus abay caminda não tá. Anto, ori gloria manifestada de pecador nang, tu le fariseo nang, kuta mire, tu le penang kasireto, kuta papi ribo bota mire, gloria manifestada, caminda bota ko na mira, wakong elasinda papi ko na, tur asigye, tura komisaba misa ko ne, pasote gloria, nanting kumire, e pecador ting kumire, gloria di abo,
Kumba país que suno ko tanang amigo nang anto nang tama transforma. Nang tama kumi sa bay misa kubo. Nang tama kumi sa kana pati flyer kubo. Pasoma te gloria. Nada dibo e gloria tati Dios. Ato kubo ting kos dibo mes. Kubo que hasi, kubo te bisa bom porquico, anto nos trobe gloria. E gloria tadi sometebo mes, anto disciplinabo mes, tem lo cual kutas kibi kuta Jesus mes. Kuta Espírito Santo. Agora bom, tem Deus, tem Jesus, tem Espírito Santo. Unita, pero cada três tem uma função. Uma função, né? Pero tu três tem Deus. Eta tempo ando manifestação da glória para transformar, para cambiar tudo coisa. Amém? Olvida assim. Amém? Pastor ba Jesus sabisa? Unta pe malo na itin kubing, en pubing pe bonang, akita boleh bisa, pe pekadon labi. Unta botay brumanang, unta botay pekadonang, unta kami na nanta. Anto kumbata si Jesus sa bay kami na nanta, elakana kami na nanta. Amen. Jesus ta pe parapo, pabubay kami na nanta. E evangelho ta ministra kami na nanta. Gloria, aleluya. Amen. Me que por humano compro de mi masya bom mes. Amen. E gloria. Riba popita. Unta papo soita. E gloria ta papo hipe. Pa at un outro transformar. Pa un outro pinina a Cristo. Amen. Gloria na Dios. Corta buntul lo cual kubotahasi. Tapa e gloria. Amen. Gloria na Dios. La que nos llama Dios. Danki. Pa su gloria. Amen. Danki, Señor, oh Dios. Danki, Tata, oh Dios, para gloria. Danki, Señor, oh Dios, por gloria da tremendo. Aleluya. Danki, oh Dios, por gloria a transformar tu cosa. Por gloria a cambiar tu cosa. Por gloria, oh Dios, Tata. Tinos así ni transformar por sombra. Por gloria, oh Dios. Es gloria a ti, Tata. Aleluya. Es gloria a ti, Dios. Alaga por gloria, va, Señor, oh Dios. Laga por gloria, Tata. Laga por gloria, Señor, oh Dios, aleluya. Por gloria te tremendo, por gloria te poderoso y por gloria te ministra. Oh, aleluya, Señor, oh Dios. Danke por gloria de mente, Señor, oh Dios. Aleluya. Danke, Tata, oh Dios, Tata, mente, que está tremendo. Cuando conocía al Señor Dios, que conozco miro Dios, damos gloria. Santo, santo, oh, da Señor di ejército, entera, gloria a Dios. Tayendivo gloria. Aleluya. Thank you, Manerum bina, aleluya. tingsed di awa, asina mi alma, tingsed pa mas di vos. Bendicionamos al Señor en mente aquí. Aleluya. Por gloria, Señor. Tremendo, poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Hagamos gloria va. Sí, mi Dios. Aleluya. Los que más digo gloria, mi Señor. Dios. Los que vamos, llénanos como un show. Llénanos como poder, oh Dios. Aleluya. Vin con candela y tu poder. Sacianos alma. Aleluya. Gloria a ti, Dios, hermano. presencia. Aleluya. Yes. Gloria a ti, Dios. Nos tera ta seco. Aleluya. Y tas claman a vos. Manda yo Señor, vida. aleluya. Y vos.
unción. Aleluya. Y Señor, thank you Dios por cada un caballo en trabajo. Cada un Señor Dios que bendicionario y cada un caballo en diligencia na. Cada un pasalikas ka matatabuang ka lang protekaran. Kapanaron tinang sa tabang gloria. Unos ko na yebo Dios sa tabang gloria mo sa Espiritu Libertad kami mo din ang kusata. Ebo duling sa nos cada un parisibi Cristo Dios kundo ko nos llega de alma ng alma ng kumira Dios amo de nos Dios pa gloria di mo manifestado ng vida. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Thank you, oh, gloria, Señor, oh Dios, que me dice que aleluya. Sí, Señor, es gloria. Aleluya. Es gloria. Aleluya. Aleluya. Su presencia, angelaba su show, baribabo, y llenamos, cuando nunca más lo botamos después Yahweh, la que gloria de Dios transformamos, y cuando mira, manera es que va a botar, ese Yahweh alza la voz, y pide un show de Dios, baribabo. Candela va for di cielo e chi manoso Dios lagamo gloria in casa aquí tata awe nos ta buigte abo kunos cara te na suela y adorar y donamos alabanza paso de verdad botabón y por misericordia Dios tapa siempre. Aleluya. Baribabo pueblo, nos times de divo. Aleluya. Mi hermana, que ministerio me bendicionar. Nos llega na final de nosso programa e nós chamamos Deus, Tata, thank you, Deus, thank you por mim aqui. Thank you, Deus, para cada um que está junto conosco, cada um, Deus, que vai no trabalho, cada um que está na casa, que vai na diligência, cada um que está dormindo no hospital, dentro da cama, dentro da reabilitação, dentro do corpo, Senhor, eu thank you, Tata. Thank you, Tata, por oração e sabedoria, conhecimento e profundidade, a palavra que é glória. Tata, oh Deus, Tata, que ser ministrador de nós se manifestar e a caminho, tem que chegar. Thank you, Tata, oh Deus, por nos vida espiritual e santidade, que nós temos em Senhor Deus. Quando que nós chega a glória para manifestar, oh Deus, Tata, maneira bisa, Senhor Deus. Tata, caminho bacana, oh Deus, bacana, para pecador, não. Para pecador, nós tacana, oh Deus, para justo, nós tacana para justo, não. Nós também cometem justo, nós também cometem pecador, só, para sua glória tem que manifestar dentro, oh Deus. Para todo dia tem que dobra, tu lenga tem que confessar, Tata, dia chave. Lá que nos queda de nos paz e tranquilidade, Senhor Deus, e que adore o Espírito Santo e para a glória por seguir manifestada em cada um sua vida, em nome de Cristo Jesus. Dia bendicionado por humano. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Thank you, Senhor, oh Deus. Tumanang assim na so long. De manhã que Deus quer nos tem os profetas orais, a ver os profetas ali. Tadi ay, elas niya, gloria a Dios, ministricamente.
su mejor regalo que por ante oración es oración tremendo con nosotros recibe recibe, aleluya, gloria a Dios, ese es el mejor regalo un ente puede una oración tremendo fe, aleluya, gloria a Dios, dankitado Dios, Dios bendicionado, Dios bendicionado, cuando te sabe que botella, que no sabe que te bien, aleluya, abu serem kusam, cuando nosotros conversamos, explicar alguien, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y Señor, alfarero, aleluya. Sintana Bovil, que Sintana Bovil, aleluya. Nos profetas, por boca me toca dos adoración, un vez después de que me toca dos adoración de alabanza para los profetas, amén, gloria a Dios. Y Señor, no vaya, aleluya. Aleluya, no vaya, me toca un alabanza, después de aquí, nos toca dos alabanzas para ti gozo del Señor. Aleluya, ten gozo del Señor, mi hermano. Te voy a decir. Aleluya. No ten gozo del Señor. Aleluya. Oh, Sintanabovi, aleluya yo. Hay unos profetas también hay. Aleluya. Orobos, son torobos, gente, aleluya. Los profetas Zoraida. Aleluya. Sintanabovi, la que nos va a adoración con los profetas. Warat singit, warat romano, nos han quedado rustig. Para empezar que adoración para los profetas, wanturata siniki. Entonces que adoración para los profetas. Wow. Aleluya. Bampe. Acá nos pisa bampe, acá siniki, acá nos bebak. E adoración. Te bampe a teki. Aleluya. Esta voz los profetas la di aña ver humana. Yamadanki. Aleluya. Yamadanki con los profetas romanos. Danki Dios. Aleluya, profeta Soraya di aña awe. Danki Señor. Papito de casa. Danki papito profeta de ministerio de bendición. Los profetas de casa. Gloria a Dios. Hasta por regalo que vos danki. Aleluya. Por regalo espiritual. Y turbo humana. Aleluya. Por regalo espiritual, corazón, alabanza a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Y Señor, tú lo que le has de movir a la profeta, aleluya. Ama Dios, danke con los profetas romanos, aleluya. Happy birthday. Y Señor, aleluya. Celeste. Dios. Aleluya. Gota precioso. Aleluya. Rey tu reina, Señor y señora, campeón y campeona. Aleluya. Llama a Dios danke. Gloria a Dios. Aleluya. Su nombre puede ser mencionado. Zoraida Jansen puede ser mencionado. Día de nuevo delante del trono de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No te cambia nunca, Señor. Aleluya. Dios fiel. Aleluya. No te llena los corazón. Sí, Señor. Alabamos Dios. Señor. Era matando robo Danke Rutmila, Salmo 25, Rimo profeta. Rutmila Medani, la cruz. Salmo 23, Rimo movida, aleluya. Señor, también guarda todos los minutos sin falta de nada. Aleluya. Danke Señor, danke Tata. Aleluya.
Sí, Señor. Hey, hermano, tanque, Señor. Aleluya. Gloria. Aleluya. Amo Dios, tanque, mi hermano. Vayamos Dios, tanque, todos los profetas. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Está bom, profeta. Oh, pipa bien, pop facial. Mira medalha, pop facial. Oh, pipa bien. Ah, era bastante. Profeta Jonette, happy birthday. Oh, aleluia. Thank you, Senhor, por palavra da glória. Chutela também. Amém, amém. Glória a Deus. É glória a Deus. Thank you, Senhor, oh Dios. Dice, amén, le Bendición. por lo que él hace de movida. Aleluya. Aleluya, yes. Aleluya. Oh, mi buen Dios. Adora, Yahweh. Bota assim na bomba minha. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Bota Han quitado Dios con los idiomas bota complementos. precioso. Han quitado Dios con los instalaciones completo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ora bastaraba desde aleluya. Gloria a Dios. En todos los sensos han quitado Dios. Va bien. Viene mi casa, viene esta taita. Aleluya. Oh Dios, gloria a Dios. Aleluya. No te cambia nunca, Señor. Ora, nunca Dios te llena, Dios te me nunca cambia. Este Dios poderoso, aleluya. Aleluya. Hey. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya, vamos a go. Al lugar aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, oh Dios, el lugar. Para vos tu uma parte desse meio Abraão. Então nossa riqueza em glória, junto com Cristo Jesus, junto com Yeshua Mashiach, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Pampe. Allora mi servisci, Thank you, Senhor. dani baixo un reggae. Pero Pero pa pa Senhor, Senhor. Te sei sou mi povo. Fica pa bien, te Dushi, dá mi aleluia. forza, Glória a Deus. passa e dia. Ja, dank je Chubelle. Sterre de mensen die geniet van de mooie dag. Halleluja. Soraya Jansen, 58 anos. Halleluja. Deus vai vir a Halleluja. Glória a Deus. Sí, Senhor. Nuova Bom lugar segurar. segurada. E Senhor. Din cielo, Aleluia. Esta voz. Eriba na profeta Soraya. Eriba. Aleluia. Dimensão ng alto divino. No tarda, pa sombra dia Cristo llega. Aleluya. Otro gallo canta, Aleluya. Él nos separator. Gloria a Dios. Pato fue carnena. Sí, Señor. Está Vampi. con Vampi, hermano. Aleluya. Él lo está con Wapa polo kata sigura. Wapa polo kata Maneso dela ni granit panana. Aleluya. kata sigura. Yula, masakadito na yura também a ver que não está casa que não pensa solar. Esse que era de família espiritual, esse que era de família. Porque glória se com manifestar quem que está prometo. Amém. Assim se convertido, por aí uma que tinha muito bem junto aqui. Tem casa de Deus aqui na de glória se manifestar. Amém. Segundo el tiempo apropiado de Dios, amén. Aleluya. Dios te para, Dios. Aleluya. Y Señor. Isa mo mang si boting fe ko botabay. Oh,
vai bomang si boting fe kubota para. Aleluya. Ando conforme Dios su palabra. Existe su Aleluya. promesa, no en otra Happy day, cambia. happy day, mi Conforme profeta Dios estima su palabra. bendicionar. Existe su promesa, no Aleluya, en otra gloria a Dios. cambia. Fíjate de Charnet Martin. Aleluya, hermano, mi que tenemos a hacer. Si vi algo como me mira, aleluya. E alfa y Até omega. profeta aleluya, e nieto na do secava. Tagava, casta, pouco pirocava, eu tiro da ducha, passou uma bota sempre alto, funcionamento, sentimento, alimento, música, aleluia, glória a Deus. Bendicionar. E Senhor, aleluia. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que nunca nos admira, nunca nos atiende, nunca nos pensa. Necesitan lo que trata. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitan lo que trata de guardar un paso y una. Aleluya. A veces candela de Dios, así hay candela de Dios. Así hay, aleluya. Estamos. Profeta Soraya nesta avisa, das que meu humano espiritual cima, bendicionar no toda queda, aleluia, aleluia, tremendo, nos profetas de casa, Soraya, ave ta angelanga sube para dentro, aleluia, vai acender, humano, vai acender. Para acender, me será acender mais hora. A ONU não se acender, está acender mais hora. Então, o que está crescer, profeta Soraya, acender, aleluia. Acender, é candela, aleluia. Acender, aleluia. Profeta Soraya, viva de presença de Deus, humana não toca, não aqui, esta habita, pero esta corona, esta vicupos, esta é tremendo para nós não é discussão, pero tem glória, amor, agape, daí você nada que subir. Discussão que tirava muito bom, pero eu soube amor de Deus que te agape, que te riba tudo bom. Agora eu conheci, eu tenho vitória em tudo situação que vem no matrimônio de mulher. Nada, não posso super. Aleluia.
confianza profunda también debe poner en el nada por superficial que prometo da espiritualidade de Deus amor ágape claro esse é top de uma top de mudar o poder discussão o poder placement o poder tratamento o poder mais complemento pero esse é top essa carne de Deus depois que te pouco hora um dia é vitória quinta boca para, aleluya. Bueno, Dios, así también. Aleluya, cantela mi cante que venga sabe que me bendicionar live que no Facebook que tú. Aleluya, no te calma mucho. Vamos, por baixo piano, para vos está ouvindo o pero que te batendo aqui. Aleluia. Vamos você, porque eu vou fazer o coração comigo. Aleluia. Vinte pão, boca 20 pão. Nossa fez gestor na gestor de boca 20 pão para o profeta. Você welcome. Profeta tinha apoiado dentro sala, então a mim tem cozinha, me também tem uma cozinha, pero fica só de profeta tem feia moça, feia só, porque vem de ali tudo de lugar, sala grande com top bar, até com grande, com porque você tinha um pouquinho da 20 pão, se como se tu rumano lo dice se voi lo vegetarico men se se è solamente na mera ma tu da lo conto che si da resta del nostro paese con il suo ritro pan se resta di buon messaggio da per romano se resta es gloria a Dios, no te voy a decir nada más. Aleluya. Luna Dios, esta voz va a ver. Aleluya. Aleluya, ayuna de Dios. Aleluya. Aleluya. Yes. Aleluya. Ayuna de Dios. Va a cantar aleluya para los que estamos. Já sabe por fim romano não está tocando, não está tocando, não está contente porque não sabe coisas que acaba romano, tem que quatro na capa, não está para tocar para trover, esta hoje, ai, alles on drugs, especial por nada, foi beber, foi comer por nada, nada depende de nada aqui, não depende se não resta não. Nós foi Israel, nós depende, mas nós temos uma vida também depende. Você que é interessado em comprar, pode ter uma bebê casa, nós temos estoque, amém? Pero tudo para todos, porque comida foi beber por nada, amém? Assim esse ministério me depende de nada, nós depende de nada, portanto depende. Aleluia, alabando Deus. Aleluya. Aleluya. Glorificando Aleluya. para siempre.
Aleluya. 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 Sí, Señor. Renta su porta, adoración, renta su templo, Gloria a Dios. tu alabanza, glorifique, bendiciones. Aleluya. Sí, Señor. Ok, quante mana, bra, bra, bra. Mita sigi quiere de Cristo, quiere de Cristo. Oh, mita sigi quiere de Cristo, Sí, Señor. Aleluya. sigi quiere Quiere de Cristo. Oh, de preparar mi vida presentando. Aleluya. Sono por botar mi tambalia. Da manera mi mira luz más día y mi no ha sobrado fuerza más. Lo mi no entregar, lo mi sigue confiado. Lo mi no entregar, lo mi sigue tener. Ay, mi ta sigue querer en Cristo. Quiere en Cristo. Oh, mi ta sigue confiando en Cristo. Sigue quiere en Cristo. Cristo entrega su vida para mí de cruz. Me si lo me sigue, pone mi fe en Aleluya. Quiere de. lo me sigue confiade. Aleluya. Minta que va, minta sigue quiere, minta que va, minta sigue quiere, sempre con fe, con mi mano en la ira, lo me grita sin cansar, Jesucristo también Salvador. Aleluya. Yes. Ese que ya, alabando, glorificando, a vos, Señor. Mita sigue quiere de Cristo. Oh, mita sigue confiando en Sí, Cristo. Señor. Sigue quiere de Cristo. Oh, mita sigue quiere, sempre con fe, con mi cara en la ira, lo mi grita sin cansar, a mí no sigue quiere, por mi confianza, más te vence, por mi esperanza, Cristo Jesús, eta de Cristo Jesús, eta de Cristo Jesús, eta de mi Jesús, si va a la vez, si a la vez, si va a la vez, si a la vez, mahinka, a la vez me ardilla, a la Assim é que nós está alabando o Senhor a la true. Nós está bom Yes. Aleluya. Alabamos a Dios. Bota clape. Alabe, 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 mahinka, alabe,
Usanza di komita labe? Paso unda kumi bailo mi alabe, unda kumi talo mi alabe. Su amor tarondo na mi manera lamang. Lo mi alza nombre de Jesús, alza nombre de Jesús. Mga sindiki, Ministerio Bendición Terrenos Final. Y tema ya con Dios que tema ya con Dios que Señor.